One small step for man. One giant leap for mankind. Dobrodošli na novi video, a vi gledate Quizup, 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 Quizup. Dobrodošli u Quizup, ja sam Sanji Zeković i poslati ću vam 10 pitanja koja možete odgovoriti dole u komentaru. Znači, ko bude imao najviše tačnih odgovora, bit će pozdravljen i reklamiran u sljedećem Quizup. Ja. Počnimo sa prvim pitanjem. Znači, prvo pitanje je ko je nacrtao Mickey Mousea? Znači, ime i prezime tog čovjeka koji je nacrtao Mickey Mousea. Sada drugo pitanje. Koliko čovjek posto koristi mozga? Znači, koliko posto koristiš mozga? Sada treće pitanje. U seriji Doctor Who, koje su bile zadnje riječi 10. doktora? Znači, šta je 10. doktor zadnje rekao? Četvrto pitanje. U seriji Viza za budućnost, koja se slika može vidjeti kod porodice Jović? Znači, koja se slika može vidjeti kod porodice Jović? Peto pitanje. Koliko ćelija u čovjeku umre svake minute? Znači, koliko ćelija umre u čovjeku svake minute? Sad opet malo znanosti. Šesto pitanje. Ko je kreirao sijalicu? Znači, ko je napravio sijalicu? Znači, ko je prvi smislio to? Pošto znam da ćete mnogi na Google tražiti odgovore, sad malo iz moje kinematografije. Sedmo pitanje, znači u mom kratkometražnom filmu Igra, gdje glavni lik na kraju mora da ide? Znači, gdje mora da ide glavni lik u mom kratkom filmu? Znači, reći će ime. Osmo pitanje. U filmu Povratak u budućnost, ko je prvi vremenski putnik? Znači, ime prvog vremenskog putnika u filmu Povratak u budućnost. Deveto pitanje, posljednje. Šta je Mandela efekat? Znači, navedite šta je Mandela efekat. Šta predstavlja? Ja. I deseto pitanje, da pronađete razlike ove slike. Naravno, vi možete zaustaviti sliku, pa naći razlike. I znači, ko bude imao najviše tačnih odgovora, bit će pozdravljen i reklamiran u sljedećem Quizupu. Naravno, ja ću reći tačne odgovore da vi naučite i da znate jeste li znali ili niste. Sljedeći Quizup je sljedeće sedmice. Isti dan, isto vrijeme. Nadam se isto vrijeme. Znači, bit će svake nedelje. Ne sedmice, nego nedelje. Subota, nedelja. I za kraj, dajte like, subscribe, uključite zvonce, da možete zapratiti drugi dio Quizupa. I sretno, nadam se da ćete znati sve odgovore. Quizup, 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 Quizup.